бириктирди, колдон келишинче молдого эмес, ошол тууган урук кембагал жардыга биринчи ошого бериш керек. Кимге бере турган таппай калсаң, кийин мешитке апарып бер деген сөз да. Өзümdü tapтай algan, ölgüçö makтай algan, ömürün arnap durup ölümdön saktay algan. Atama dua kıldım, balam dep törüp bakkan, beşike bölüp bakkan, bar canın tartu kılıp atağa jölüp bakkan, apama dua kıldım. 48 штук бери. Kağızı meni oşa eme registratsiya kılınat da. Oşa kızga barsaң уже жазып. Азыр ошол жерде эле айтайлы бир жолу. Албайды. Yok rahmat. Sizlerge Moskvadagı, bizim Kırgızstandagı Tagatine, karlar yüğünde, karosuz kalbasınçım, zibidelerin çıttım, baldanlı döndü, bozulçum. O Allah'ım, bizim vereceğin cömertliğinin, karlar yüğü, cetim derüyü, cabılsınçı. O Allah, bizim Kırgızstan, dünyanı suktandırgan, memleket bolsunçu. Dünyada üstü ornadığı Kırgızstan sebepkar bozuncu. Allah, amin. Kudayım sizlerge Kuday güç kuvvet versin, den soluğun versin, jegenin düzün olsun, ömürün uzun olsun. Arçada ömür almadan ömür kalayınız. Kudayım sizlerge güç kuvvet versin, şu rozı gündörü sizlerge yaşlılık versin Allah Teala. Bala çakanlar menen, bir toğandarlar menen, atanınger menen, ardayım var bolup, bay bolup жүргүлө. Başыңardan yolдар, başыңardan akkalpaktar tüpösen, balık aygan baykelerden, aksakal sarı çaldardan bolup жүргүлө. Elge versin, göpkö versin, göptün katarında, Россиядагыларга, Москвадагыларга бардыгына ден соолук uzun ömür каалайм. Bir gün gelip benim bölmeme giresin. Бирок ошондо таппай каласың. Канча чоңойсоң да сен мен үчүн ар дайым кирсиз таза. Жүрөгүмдүн бир бөлүгү, көздөрүмдүн нуру, жаным балам бойдон каласың. Насаатымды кабыл ал, бир боор этим. Сага катуулук көрсөтүп, канчалык урушуп тилдеген болсом да, сени дайыма жакшы көрөмүн. Дүйнөнүн сулуулугун сенин бактыңда деп эсептеген энеңден капа болбо. Бул өзү көз карашымдан абалымды билип алар деп энелердин айта албаган сөздөрү. Uğurdu kızdı, uğurdan durmat, kızdan kızmak görüyor. Allah Teala uğur kızlarınlarga özüңөргө алтын так айдай бакпасынан. Каныңыз келсин. Урматтуу, кайрымдуу, мээримдүү бир туугандар, мына бүгүн биз 25 апрель Жалал Абад областындагы Сузак районуна караштуу Октябрьский айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген карылар үйүнө келип отурабыз. Бул жерде биз Москвада түптөлгөн мекенчил жаштар канаты уюмунун атынан келип отурабыз. Сиздерге ушул Москвадагы уул кыздарыңыздар кабар алганы сиздерге жөнөттү бизди. Ден соолугуңуздарды сурап, саламдарын айтып, бере тургандарын бизден берип жиберди. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар. Биз ушул эстафета катарында баштап 7 областта мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө, карыларга, жанагындай жетим үй бүлөлөргө биз бала бакчаларга ушундай жардам берүүнү баштадык. Биздин түптөлгөнүбүзгө аз гана убакыт болсо дагы биз канчалаган үй бүлөлөргө жардамыбызды берип келе жатабыз. Жүргөндөрүнүн өмүрлөрү узун болсун, асмандары ачык болсун, маңдайлары жарык болсун, тапкан ташкандары тойлорго буйрусун, баракалуу болсун, баардыгына бизди сыйласа, олорду Кудай сыйласын, тани жандары сак болсун, тапкан ташкандары тойлорго буйруп, бала чакасы менен, баш эгеси менен, бирге кошкондору менен тынч жашасын. Кыргызстанды гүлдөтө берсин. Дайым алдыда жүрсүн, аркада жүрбөсүн. Men de koş koysam bunu. Buna oraza ortalık kal buna. Moskvada hizmette жүргөндө мына бизден кабар алып уже Москвадан парад майда чүйдө жөнөткөн уже Москвада кызматкерлерди дагы бир жолу мына ораза ай менен чын жүрөктөн куттуктап ал кыргызстыктан
alış bolup iştegen işinen iyilikler bolsun. Çönde karmagan akçası dolar bolsun. Tinç bolsun, aman bolsun. Allahu Akbar. Ben söylep koysam bolar. Bolar. Şu sizlerge hem densoqlik bolsun. İşlerinizlerge alban iyilik bolsun. Moskvadagi urug' tuğanlarga hem densoqlik bolsun. Bala chaqalar menen baxtlı bolsun. Ömürleri uzun bolsun. Alganları akça bolsun. Basqanları tola gül bolsun. Dollaları çöntökleri tolgan akça bolsun. İşleri iyilik bolsun. Baxtılı ömür sürüsün. Amin işlerine iyilik bolsun. Amin. Allahu Akbar.